Pa za mene je knjiga prije svega samo jedan od medijuma da se prenese sadržina. Moram priznati da nisam nikada bila nešto posebno vezana za knjigu, nikada nisam bila knjiški moljac. Šta više, uvijek sam više voljela filmove, a knjige su me nekako smarale. Zapravo imala sam jako odbojnost prema knjizi. To se promijenilo tek u srednjoj školi, kako sam dobila tog nekog baš cool nastavnika srpskog koji je uvijek započinjao neke zanimljive diskusije na času. I onda sam ja jako htjela da učestvujem u tim diskusijama, pa sam čitala knjige čisto da bih mogla da raspravljam s njim. Ali sad uvijek sam više bila, zainteresovana za sadržinu nego sad kao knjiga, kao taj neki, kao sam tu neku spoljašnjost knjige. I zapravo u zadnje vrijeme više čitam nekako elektronska izdanja nego da uzmem klasičnu knjigu. Ali nije zato što više volim. Naprotiv, više volim da držim pravu knjigu u rukama, manje mi umara oči to, ali elektronska izdanja su nekako pristupačnija, uvijek su besplatna i pogotovo zato što čitam poeziju, a poezija ima baš slabu distribuciju u regionu i teško mi je doći uopšte do takvih knjiga, jedino preko interneta, preko društvenih mreža. Tako u stvari najviše čitam. A kako knjige utiču na moj život? Pa knjige su mi i užitak, i zabava, i katarza, i pružaju mi neku i utjehu, i šta ja znam. Svašta može knjiga biti. To mi je baš i ljepota kod knjige. Stvar bitna je ta priča, ono što je unutra. Postoje razne knjige koje su mi se uplele u život, ali ne mogu sad da izdvojim baš jednu knjigu. Mogu da kažem neke omiljene autore, omiljene knjige koji su uticali na mene. Sjećam se u srednjoj školi kad sam pročitala Stepskog Vuka, to je bila lektira, to mi je nešto kao bilo tad nešto baš wow. A onda poslije na fakultetu, u stvari ne, još uvijek sam bila srednja škola, o junacima i grobovima Ernesto Sabato, to mi je isto bilo nešto kao wow. A od poezije Šimborska mi je otkrovenje. Mislim da se ona svima sviđa, ja ne znam niko ko ne voli Vislavu Šimborsku. A Marija Čudina, pjesnikinja koja mislim da nije baš za svakoga, ali je nekako njena poezija kao nekako odzvanja, kako bi rekla, nekako, to je moja srodna duša, ne znam kako drugačije da kažem, ne zvuči tako patetično, ali baš nekako je tako osjećam. Pa predstavlja, u najboljem slučaju je to katarza neko, da se baš osjećam preporođeno, kao da osjetim da nisam sama u tim nekim svojim mukama i bolima i šta već. A nekad je to prosto neki užitak, čisto da me zabavi, a nekad je prosto povećanje dioptrije bez ikakvog dobitka kad su knjige loše. A pisanje, pa to je i muka i zadovoljstvo, ali nekako, ne znam, volim to da radim, to je nekako neki moj sadomazohizam, ne znam nija šta je, ne znam, neka unutrašnja iskonska potreba, kao, mislim da mi neko zabrani da pišem, ja mislim da bih ja crkla ili nešto, možda ne bi crkla, ali bi prolupala i vezala bi me tamo i odveli u ludnicu. Nemam neki sad književni žanr da preferiram, čitam baš sve, ali čini mi se da daleko više čitam poeziju nego prozu, što je i prirodno jer sam u zadnjih par godina daleko više pisala poeziju nego prozu.
meni je bitno da ja pružim ono što želim da se meni pruži kao čitaocu. Želim da neko kao čita moju knjigu i pomisli, ne znam, i pomisli da sam ja njegova srodna duša i kao doživi neku katarzu i eto, tako nešto. I u tom smislu mislim da zbog toga mi je nekako bitna komunikativnost. Ne želim biti hermetična pjesnikinja ili spisateljica, šta god. Želim da me se razumije. Cijeli život sam neka neshvaćena i nešto kao ne razumiju me i neću da budem to sad i u književnosti. Ne da mi se više. Moje posljednje djelo je moja druga zbirka pjesama koja se zove Isus među dojkama i koju je upravo objavila izdavačka kuća Lom iz Beograda. Nije sad postao neki poseban stvaralački proces da sam ja sad kao sjela i kao odlučila sad ću ja kao napisati knjigu i kao to će biti jedna cijelina. Mada ja sam od početka naravno pisala pjesme sa mišlju da će to jednog dana biti objavljeno. I to je kao neki bio skupljen neki moj best of, ali to opet ne znači da one sad nisu, da su nepovezane, da su ne znam ja. Imaju te neke glavne teme koje me zaokupljaju. Na primjer, dosta sam se bavila porodičnim odnosima, pozicijom žene u društvu, pisala sam ljubavne pjesme, ne znam, svega ima. Svega baš. A da, i trebam da se zahvalim i Marku Tomašu, mom uredniku, jer mislim, to je kad sam ja skupila te pjesme, to opet bilo onako, da kažem, dosta nebrušeno i trebalo je to dotjerati i Marko Tomaš je to malo dotjerao i meni su se baš zapala njegova rješenja i eto, tako je nastalo. Dao mi je neke savjete, pokazao mi neke cake tog zanata i eto, nadam se sam kao nešto naučila novo od njega. Nisam sad imala neka kao poetička načela, nešto kao sad ja to sve zadam i kao to mora uvijek biti tako. Više sam pratila neki unutrašnji osjećaj, kao neka moja vizija kako to treba da izgleda, ali mi je uvijek bilo važno to ne bude dosadno. Jer ima dosta u poeziji, meni se čini, to je moj utisak, ne mora biti da je tako, ima dosta dobre poezije, ali jako malo zanimljive poezije. Sad kao nešto da drži pažnju. Ne kažem sad da trebaju pjesnici da budu neki zabavljači, nije to poenta. Ali eto, ja sam htjela da se tu izdvajam. Da sad ljudi ne uzmu knjigu i kao zaspu, nego da ne znam, da im bude neko osvježenje. Sad, možda sam uspjela, možda nisam, ne znam. Ova pjesma se zove Pjesnikinja koju ste oduvijek čekali. Ja sam društveno neodgovorna. Moje pjesme su nemoralne. Ne zanima me uopšte da postanem ozbiljna književnica. Ja sam pjesnikinja koja se igra, koja se krije iza žbunja sa tuce jaja u džepovima, dok ozbiljni pjesnici prijete kažiprstom političarima, bogovima, pticama. Golub sam koji kaki sa grane, dok ispod mene ima svetinja. Kamenčica mu cipeli, mala, beznačajna, uporna. Umaram džinove. Ja sam posrnula. Nećete me čitati na školskim priredbama, sjedeljkama, pletilja, divanima, brkatih čičica. Sa čitaocima vodim ljubav. Odbijam da stanem dok ne zajecaju. Bezobrazna sam, diram ljude gdje je zabranjeno, gdje im je koža najtanja, toliko da im osjetim puls. I to me loži. Ja sam nevaspitana. Ne kucam, ne pitam je li slobodno, ne obazirem se na žute trake sa lobanjama, namjerno se probijam u neistražene teritorije, ne bih li vas zatekla nespremne, gole, ranjive.
Ja sam strastvena. Zaljubljujem se dok svijet gori u žene, muškarce, vatru, krv i riječi. Ja sam ta koju ste oduvijek čekali da vam zaspi na noćnom stočiću ili drugdje nepristojno blizu kreveta. Meni ne trebaju perorez u džepu ni vudu lutkice da vas pogodim gdje mene boli. Hoću da plačemo zajedno. Ovdje sam da budem vaša kurvica i sluškinjica, takva vrsta svetice, gospodarica, pobožna, a bogolika. Ovdje sam da budem zaštitnica, bogalja, čudaka, ludaka, pedera, neuspjelih abortusa i kopiladi. Ovdje sam da ljubim leprozne i ranjene, odbačene i nakazne. Ovdje sam da u svima prigrlim sebe. Nisam mogla da se odlučim između poezije i prozije, to su za mene baš dva različita svijeta, ali ko želi da čita poeziju, toplo preporučujem već pomenutu Vislavu Šimborsku. Bila sta od nje bukvalno žena, što god napisala je remek djelo. A sad za prozu, nisam je dugo čitala, ali vjerujem da bi mi se i dalje sviđala. Knjiga o junacima i grobovima Ernesta Sabata. To je kao magični realizam. Eto, to je to. Hvala na pažnji. Eto, vidimo se. Ćao.